Završio je ovaj pripremni turnir u Novalji. Odigrali smo posljednju utakmicu sa BHC Dubravom. Atmosfera je odlična, krenuli smo pričati u obrani, isto tako i u napadu. Preostaje nam ovih još mjesec dana da se na što bolji način pripremimo za dolazeće europsko prvenstvo. Odradili smo jedan odličan turnir u Novalji, nismo možda došli u željenom sastavu, te falilo je dosta ključnih igrača, ali svejedno plasirali smo dobro mjesto. Malo osnovno današnje utakmice, igrali smo protiv Sesveta ujutro i prvi set nismo bili koncentrirani, nismo držali dogovora, te smo ga izgubili, ali drugi set već smo počeli poštovati dogovor, puštali smo igrače koje smo trebali, obranili smo se i otišli smo na shootout. Na shootoutu je falilo koncentracije, te smo nažalost izgubili, te nismo prošli dalje. Prije svega želim pohvaliti organizaciju turnira, zaista odličan turnir. Prvu utakmicu igrali smo protiv juniorki gdje smo zapravo pokazali svoje pravo lice, iako smo išli na shootout, na kraju smo i pobjedile, a drugu utakmicu protiv Daytona, malo nesigurnosti u tom šutu na kraju, mali pad koncentracije i izgubile smo, ali dobro je, sve u svemu zadovoljni smo turnirom, na kraju prvo mjesto i to je to. Igrom BHC Zagreba sam zadovoljan, 9/10, nije bilo kapetana da nas još malo posloži disciplinu, popravi. A kao turnirom imali su par jakih utakmica, konačno su se okupile neke stare ekipe i mislim da je polufinala i finala su bilo odlične. Nama se posrećili i osvojili smo turnir u Novalji drugu godinu za redom.